CRPF हानजानि बाखनायथाव हाबाफारि सोलोंथाइ बिफाना मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै दिन्थिदों 48 नं बेटेलियननि CRPF हानजाया। खुलुमबाय, बड'सा स्टुडिय'आव दं आं रिमा बसुमतारी, बयखौबो बरायबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि हालामनि अन्थाइबारि गामिनि गंसे गुदि फरायसालिखौ लुफामफिननानै फरायसाफोरनो गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि आबहावा जगायथिनानै होदों CRPF हानजाया। थांनाय 1986 मायथाइयाव गायसनजानाय बे अन्थाइबारि गुदि फरायसालिनि थासारिया जोबोद गाज्रियाव दङमोन। नाथाय फरायसालिनि बे गाज्रि थासारिखौ नुनानै फोसाबनो आरो फोजौखांनो थाखाय CRPF हानजाया सिगांबोदों। बे फरायसालियाव दासिम सा 28 फरायसाफोर थासेयावबो सरकारा बे फरायसालिखौ सरकारि गनायथि होआखै आरो सोलोंथाइ बिफाननि सासेबो बिबानगिरिफोरा खौरां लानो बे फरायसालियाव फैयाखै होननानै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हरिचन्द्र नाथआ बुङो। बे गुदि फरायसालिनि थाखो खथाफोरखौ गोदानै लुफामफिननायजों लोगोसे खिखरसालि आरो लोंग्रा दैनि राहा खालामनानै होनाय जायो। गोदानै लुफामफिननाय फरायसालिखौ दिनै 48 बेटेलियननि CRPF हानजाया बेखेवनानै होयो। लोगोसे गामि आरो फरायसालिनि गथ'फोरखौ लानानै सद्भावना मिशननि गेजेरजों मोनसे सिभिक एक्शन प्रग्राम खुंफुंनाय जायो। देखिए कि आज हम लोगों ने सद्भावना मिशन के तहत आज ये गांव में LP स्कूल में हम लोगों ने एक रिनोवेशन का प्रोग्राम किया है और ये एक्सटेंशन है बेसिकली। इससे पिछले साल में भी कुछ टॉयलेट्स वगैरह बच्चों को दिए गए थे और इसके तहत हम लोग यही बोलेंगे कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इसी के तहत हम लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की है कि जिससे कि गांव में और इस स्कूल में बढ़ोतरी हो और बच्चों को ना बल्कि एजुकेशन अच्छी मिल पाए बल्कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनको दिया जा सके। सिविक एक्शन में क्या देता हूँ? देखिए, हम लोग बेसिक एमिनिटीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें टॉयलेट वगैरह हो गए और रेनोवेशन वर्क हो गया, साइकिल स्टैंड वगैरह हो गया। इस टाइप के जो स्कूल की अपनी रिक्वायरमेंट है उसको तहत देखते हुए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कि मैंने बताया है कि स्कूल की अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर की भी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी उसके लिए भी हम लोग हमेशा सतत प्रयासरत रहेंगे, सपोर्ट रहेगा। देखिए हमारा यहाँ से हाँ, मैंने बताया तो कि जो भी अगर स्कूल की और कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें हम लोग सद्भावना मिशन के तहत काम करेंगे। थैंक यू। बर्तु धरक आमार लेट्रिन नासिल, लेट्रिनर व्यवस्था हो गल। तार पिছত এই বছর আমি আইজি যোৱা বছৰ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ আহিছিল। এই লেট্ৰিনটো উদ্ঘাটন কৰিবলৈ আইজি মেম তেখেতে কথা দি গ'ল। মই মানে আপত্তি কৰিলোঁ যে বোলে আপুনি এইখিনি কৰি দিলে ভাল হয়। বিল্ডিঙৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিল, বাহিৰত প্লাষ্টাৰ নাছিল, ভিতৰটো একদম মানে এক আঁঠু দ, তাত মাটি পেলা হ'ল। আমি পেলালোঁ যেনিবা গিটি পেলাই তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা লৈ গ'ল। বাহিৰত পেলাইছিলোঁ আমি ট্ৰেক্টৰ দি। এটা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুল নহয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নহয়, ভেঞ্চাৰ হৈ আছে। কিমান বছৰ হৈছে? কিমান 1986ৰ স্কুল। এতিয়ালৈকে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নহ'ল। কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াত? ষ্টুডেণ্টছ 28 বৰ্তমান। আজি 38 নম্বৰ বেটেলিয়ন CRPF কি কৰি দিলে? 48 নম্বৰ বেটেলিয়ন CRPFে তাৰমানে আমাৰ লেট্ৰিনৰ অভাৱ দূৰ কৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ এই পকীকৰণ কৰিলে। আগততো বিল্ডিং MLA ফাণ্ডৰ পৰা আমি বিল্ডিং পাইছিলোঁ, কিন্তু 92ত পাইছিলোঁ। 92ৰ পৰা বাহিৰত প্লাষ্টাৰ নাছিল, ভিতৰ ফ্লোৰ কোনো ধৰণৰ কি নাছিল, পকা হৈ গ'ল এতিয়া। তো এইখিনিয়ে কৰিল আৰু তেওঁলোকে চিনটেক্স এটা বহুৱাইছে, এইটো ভাল কাম কৰিছে পানী যোগানৰ কাৰণে। তো তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। যে আকৌ এইবেলি DIG ছাৰে কৈ গ'ল কুলাৰ দিব আৰু ফেন দিব। তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট গৰমৰ দিনত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ক্লাছ কৰোঁতে, গতিকে সেইখিনি অভাৱত দূৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু চৰকাৰ থাকিলেও চৰকাৰে কাম CRPF দেখাই দিলোঁ, সেইটো ঠিকেই কথা। চৰকাৰ থাকিও চৰকাৰ চকু মুদা কুলিৰ দৰে আছে। চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ শিক্ষা বিভাগে কোনো ধৰণৰ ইয়াত নাহে, শিক্ষা বিভাগৰ কোনো মানুহেই নাহে। এতিয়া যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ল, কিছুমান এনেকুৱা স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ল য'ত বিল্ডিং নাই, কেৱল মাটিখিনি স্কুলৰ নামত কৰি লৈছে, কিন্তু বিল্ডিং নাই, ষ্টুডেণ্ট নাই। তেনেকুৱা স্কুলো মোৰ নজৰত আহিছে 2-3খন। কিন্তু আমাৰ যে বেকৱাৰ্ড ভিলেজ
কি গাঁও বুলি কয় কণ্ঠাইবাৰী বুলি কয়। কিমান নম্বৰ এলপি স্কুল আছিল এই নম্বৰটো নাথাকে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱাৰ আগতে কিমানজন আছিলে দুইজন অঁ মই হেড টিচাৰ আৰু লগত এছিষ্টেণ্ট এজন আছে। তো আফচোচৰ কথা এইটোৱে আমাৰ ইয়াত বেছিকৈ প্ৰয়োজন স্কুলৰ। ইফালেও নদী, ইফালে দহলাপাৰাত যাবলগীয়া হ'লে সেই ভঙা দলং পাৰ হৈ যাব লাগে, সেইফালেও কষ্টকৰ। আৰু বাৰিষা দিনত আমাৰ বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী মাক বাপেকবিলাক হ'ল খেতিয়ক। বাপেক মাক খেতিত যায়, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় নে নাযায় কোনো ধৰণৰ খা খবৰ নলয় মাক বাপেকে। তো ওচৰতে স্কুল হ'লে বহুতখিনি সুবিধা হয়। তো সেইকাৰণে CRPF 48 বেটেলিয়নৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আমাক অনুদান দিলে এইটো বহুত প্ৰশংসনীয় আৰু খুব ভাল কাম কৰিলে আৰু তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মই। ধন্যবাদ।